Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya Mizoram COVID-19 shikai zale pakhat mu chu ani Sarkar lai pui Ministry of Home Affairs chuan ramdanga tanga restricted items la lut tura phalna deal tu te hne na no objection certificate pek chu akonga fimkhur turin sarkar ho tu te hriat tir Razia sabana pompui no nimin khan parliament chuan criminal procedure identification bill sang ni somni pani a pass Union Minister of State for Atomic Energy and Space Dr. Jitendra Singh Chuan sarkar na thupungin mun panga nuclear power plant din na tur apom to ati Tukina COVID-19 din hun ria thai bara miza pakhatin COVID-19 kai ti mu chuani a arette satanga mu chu somko paretan oma thuna ta patni FIA pakhat mu chu an om ani sample te zong za jasari samthum pariat zinga za som pathum point paruk pakwan positive ani tundin huna shika to zong za thi noi ni sing ni sanga zani som pathum ani a noi ni sing ni sang thum zaruk som seri enkol dam ani to a enkol lai mek zare somnga paruk omin mi zaruk somret pasirin thi pui to ani mihring sang khajela positive mu chu to zari zani panga ni a mi noi khajela COVID-19 awanga nuna chan to za thi somruk pani anga chhut ani Mizoram ko ran shoi tu the committee chuan nimin khan thu chu semin kutling lova sumlak lu le du amna thalo la ka inveng phim khur turin ram shoi tu te le mi puite angen MKHC chuan dan novaram pona tanga bungro lak lu le masona rural thona le kong danga diglo tak asum siam te chu tuma tilo turin angena tun mai MADC in thalo om tura mi mal le pol ham thana uma wanga in vauna le in rig rap na te tuma tilo turin mi pui an ngen ti an soibok MKHC chuan ramngo te achereu chhozela wangin na satakin tuina atle mati a tuina siam tu thing le mau te ti chereu lova luidung ramngo te chumi mal le pol ang po a hlok na uma wanga ti chereu ani lo na ne thata ka hum halani reng thei nan thei to pa mala zel turin thune tu te le mi pui zong te an ngen ti an soibok ani MKHC tu chuan hripuileng in ziom lama pan zel chu pathian khongaina ni ati a hripuileng alo ziom zel theina ne ko ran nun ne rong bol na te thata ka than chho zel theina turin mi puite tong trai zel turin an ngen ti thu chu chuan an ta lang ani Sarkar lai pui Ministry of Home Affairs chuan ramdanga tanga restricted items lalu tura phalna import license deal tu te hne na no objection certificate pek chu konga fimkhur turin sarkar ho tu te hriat tir MHA chuan restricted negatively settle import deal na adong fo thina heng deal na don te uluk taka zir chiangin tam tak chu rin hlel kai le sarkar dan zom fam kimlo anom ti amua single tender method a kalpui an itlang puya wangin alang tlang lo ani ati a original equipment manufacturer ten phalna mumal an nei lo fowa manufacturer in ti then khat chu an item import turatan dealer emo manufacturer emo an ni lo ti amua profit margin na sataka sangin India sarkar kalpui make in India chu an ngai tha hul hualani ti in MHA chuan an lekha hinan tar langa MHA chuan license deal to agency 10 government emo CVC guidelines zom kim turte make in India le rule 161 clause 4 of GFR zom turte supply order an siam line profit margin sang lutuk lo tura film khur turina hriatira CIPF emo state le UT zonga police te chu atul anga mala turina hriatirani DGFT ya rodna an thelu rolin supply order end user certificate ANF form OEM detail le importers exporters certificate thil tel turin hriatir bok ani Kolasip Deputy Commissioner Thar Pujon LT Sang Acho Nimin Khan Kolasip DC Office Conference Hall MJA Kolasip District Member te akoma Kolasip DC Thar Pujon LT Sang Acho Kolasip DC ni Turhian District Mipuite ne Thokhova District Masona Turat he top chho tumin thinlung in hong takin anathar ronchela ni thuwa soya Kolasip Chanchinthar te chu District Masona Turin tho ho puya asom ngalani he hunan Kolasip District MJA President Puenru Vanal Avachuan DC Tharin Chanchinthar te ngai poimo a in melshia na nei tura income hona hun asiam chulo mati thuwa soya District Administration changtu tenen tho na tha alo nei to thin angin DC Thar hnoya po Chanchinthar te nen tho hona thatak aum thenge be sei thuwa soi ani Kolasip DC Thar le Chanchinthar te income hona hian DC hi additional DC pula lomo male SDU sadar pu vanal chon oma chong thu tenen troi oma MJ member po until thle ani Nimin Khan Repans Drug Awareness Club le Zora Medical College ten damdoi ngong thalo sang la kami puite him thin atan seminar on pharmacovigilance an nei he huna hian Repans course sang zirlai te M Farm le research scholar ten tela Director Dr. Aizawl Moile convener Dr. Ruby Ralte te kai shwe hun man ni in
ZMC atangin Dr. Vanal Shroile Dr. Silram Tinatele Dr. Chonglung Mona Shalom ten Kalkhom te Anzirtira Pharmacovigilance program hi sarkar la pui program pakhatani a damdoi himle hrisel thami puiten andon theina ta na kongpoi mo takani damdoi aiba ka cosmetic manawanga harsna to chungchang te vaccine wangte damdoi man ruwa him tong lo sang sang la kami puite him theina konga malatu poi mo takanni a World Health Organization nena inthun zomin heng damdoi le akai hnoi awanga harsna tong lo turim mun sang sang azirtina annei thin ani he huna hian Mizoram damdoi lama thoktu ten nasale zola me puite himna tura ma anlak dan turle damdoi kuliti thalo laka me pui him dan turte an soi howa tunlai thalai te su tu substance abuse chungchang te soi ho ani bok bolpui NG Tailoring Society bolpui NG Bazar chu nimin khan longkla is bel to MLA poisbek zawan hong poisbek zawa chuan bolpui NG le sangau RD block hom chung ta na ezona tlingbo sei tu le ezona tlak thalai te ta na ni thei tur ani thua soya puan thui chu ezona atan in tawdana tling ani thu soin puan thui khol chu mi puin chor tangkai turin le society a member ni theu tum tura cha in mi pui te sarkar malak na thlop ta ani tu ril ru putla zel turina cha bok MLA hian bolpui NG Tailoring Center ina an manatan puan thui khol soma pe a 6-month course ni in thotan ni la ni le zirtop ni te class culture turani a tundin huna puan thui zirlai mi som omin instructor pakhata ommeka hei bolpui NG West 1 VC10 an encall ani lunglei district chungar bar smokehouse sakna tur cheng no samthum pathum chu financial year kal ta chungin pass anilo lunglei kan correspondent zona changin soil and water conservation department DOF lolrem hing lo chuan he thil hi na bar RIDF noimi ni in rubber smokehouse sakna turani ati a rubber smokehouse mun thum mausen mar saud le chum kumate ani thu soim a thok tu turpo ti fel vek to ani a financial year top dona na thona tur pass out tlem te zinga atela heti rol hian hena bar RIDF noya tho hian na thona tur sumenge maza chu financial year top ma khan pass ani thawani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Rajya Sabha na pompui hnu min khan parliament on criminal procedure identification bill 2022 a pass dan thar mang hian dan bo che themu chan tir de chin che na thil thar kalpui ni dona heng zinga hin an kut zela bit no te de chin che nan hian chuya da that zelen to dona ibaka hian National Crime Record Bureau chu heng chin che na tela a von that de pek chu baka ati che thleng in thuni na pek ani ang he dan thar hian dan ding lai Identification of Prisoners Act 1920 chu alu alan don ani Union Minister of State for Atomic Energy and Space Dr. Jitendra Singh chuan sarkar in thu phungin mun panga a nuclear power plant din tur apom to ati Lok Sabha je ka zona chhanna he thuita langin Dr. Singh chuan megawatt jasari siam theitur pressurized heavy water reactors PHWR din nan sarkarin phalna pe to a sumpo remti ani to ati a he na hi zo ani chuan ram chung nuclear hmanga thrui pek chu kumsang ni somthum pakata chuan megawatt singni sangni zali somre datling to angati Minister chon tundin huna reactor somni pani anu mek thu tar langin heng te hian megawatt sangruk jasari sombrian siam chokani ati President Ramnath Kovind chuan nimin khan Netherlands Parliament atlo a Prime Minister Mark Rutte nanin kombok Prime Minister Rutte nanin komna hian Senate member baka House of Representative member engimozat antel ani Hemen hem President Kovind hen Netherlands India mi chengten an hun an mangle a India zelena voice am ser pangana lomna Azadi Kamrit Mahotsav pola namthila in to khom program mangle boka heuni Netherlands lal King William Alexander le Queen Maxima of Netherlands ten antel pui ani Chanchinthar serti topnan tlang pui Mizoram COVID-19 trikai za pakhat mu chu ani sarkar la pui Ministry of Home Affairs chuan ramdanga tanga restricted item lalu tura phalna deal tu te hne na no objection certificate pek chua konga film khur turin sarkar ho tu te ashia tir Rajya Sabha na pompui hnu animin khan parliament chuan criminal procedure identification bill 2022 a pass Union Minister of State for Atomic Energy and Space Dr. Jitendra Singh chuan sarkarin athu phungin mun panga a nuclear power plant din na tura pomto ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani